Handong Pak Riyad un penlekai ke semifinal jong ke Italian Super Cup arjar pesan arjar penro. Kublai piki parlok persetenar dan page bat balan kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel. Jika Italian Super Cup la penlekai tang South League team. Kita ki tim gede tang Arteliki bawan hakerdan banikong bat baar hakastaria hakada kesamoy baladep kedekan Napoli balawan hakerdan banikong penra Casteria bat ke Inter Milan babat ekerdan baar Casteria bat Arteli kidai kibapoi final Coppa Italian Cup hakasamoy arjar pesan kita kidai ke bolo gana bat ke AC Milan kumta ki jeng kai jong semifinal jong ke Italian Super Cup arjar pesan kan long hakanong Pak Riyad hari Saudi Arabia. Hagtay ke semifinal jong ke Italian Super Cup kan lekai siswa ke klub AC Milan persya klub Napoli hagakat pratarik na Desember arjar pesan ber ke semifinal baar kadai ke klub Inter Milan persya klub Bolgana hakat kendai tarik na Desember bade ke final un penlekai haka arpa tarik haute uju ubenai Desember pada kesamoy arjar pesan beladep layora daga klub AC Milan daga penlimno ya klub Inter Milan dan Laila Argol Dre kena ke tournament jong Italian Super Cup lara Bundesliga daga klub Juventus nomor klub Juventus layora aduk kendai sin jik Italian Super Cup berke Inter Milan berke AC Milan layora tang mar prasin ya kena ke Italian Super Cup Kublai si pun mabila pendut puara ke channel jonga pat ngisi isyam pada gawe per video.